Gatho cia mwanya mwiroreri ni undu wa guthii na mbere kunyitanira hamwe na ithui rutigire imwe kwa imwe nginyagia iharo-ini citu. Aria matongoretie ligi-ini ya guku bururi-ini ya SportPesa Premier League neo Mathare United muthenya wa rucio magakorwo makithaka na Champions a kimera kihituku nio Gor Mahia kiharo-ini kia MIC Kasarani. Horo makiria na magi megi mathako reketa mukire kuma kuri mwandiki twa Mohoro niwe Ken Maina. Kirafu hiki kia Mathare United nikio gitongoretie thini wa ngucanio cia SportPesa Kenya Premier League points mugwanja iguru wa namba kenda aria nio kirafu hiki kia Gor Mahia. Gor mako magietha kanya guko makiriduce gap ino gatagati kao na the Slum Boys aria matongoragio ni coaches witagwo Francis Kimanzi. Na muthenya oyo wa rucio Vihiga United mako makinyitwo ni kirafu gitagwo Mount Kenya United kwa mwena wa Bukugu na cio ndega thamo gwa Kakamega Homeboys mathake na Posta Rangers okiaro gikitagwo Bukugu na cio ndega thakira na nuthu AFC Leopards mathake na Nzoia Sugar kuria Kenyatta Stadium kuni mwena wa Machakos Mbadari FC manyiti Organisone Sugar kuria Mbaraki Stadium Mobatha Chemelil Sugar mathake na Western Stima kuria mwena wa Chemelil na Ulinzi Stars mathake na Zoo Kericho kuria mwena wa Nakuru Afraha Stadium. Muhanyuki wa guko bururi-ini Eliud Kiptanui muthenya wa rucio gakwa kiyo hatu akitwarafa agithiko hiuhania na reigning champions wetagwo Dijan Debela wa kuma bururi wa Ethiopia thini wa 17th edition kule mwena wa Xiamen Marathon era ni first IAAF Gold Rebels ya mwaka wa 2019 kule mwena wa China. Muhanyuki wetagwo Kiptanui no the fastest man thini wa field ino ya marathon kure mwena wa Xiamen ukirika niandikithirie personal best ya mathamirire kaithano second 21 na akirikia namba 2 mwaka wa 2015 kure mwena wa Bahrain Marathon na mwaka muhituku arakorwo akiandikithia personal best ya mathamirire kaithano dakika na seconds 20 na akirikia namba 5 kure mwena wa Paris. Debele wakora miaka 23 andikithirie personal best ya mathamirire dakika 7 na seconds 10 mwaka wa 2017 na akirikia namba 4 thini wa Eindhoven Marathon. Peter Kimeli wa guko bururi-ini wa Kenya kimuthenya ucio wako no agakorwo akihiuhania na ahanyuki mega tukirikana ena personal best ya mathamire dakika 5 na sekendi 38 iria andikithirie mwaka wa 2013 kure mwena wa Paris. Na mwaka muhitu gweka akirikia namba 2 thini wa mathako maria mari kukule mwena wa Daegu. Mahenya maya makorogo makihanyukwo o mweri wa mbere wa mwaka niguo mweri wa Januari maria mako makihanyukirwo kule mwena wa Coastal City of Xiamen province itagwo Fujian bururi witagwo China na mambiriirie kuhanyukwo mwaka wa 2003. Muthaki wa tennis witagwo Novak Djokovic wa kuma bururi wa Serbia muthenya wiri ni arahotirwo thini wa surprising defeat thini wa Doha thake kuhotwo thini wa Qatar Open semi-finals ni world number 24 tennis player witagwo Roberto Bautista wa kuma bururi wa Spain na seti 3-3 kwa mugwanja 8-6 kwa 4. The Spaniard kana muthaki wa kuma bururi wa Spain arahotirwo first set yake ya mbere wiki ino no thutha-ini aracoka kuma thutha na kuhota world number 1 Novak Djokovic. Muthenya wa umuthi finals cioko cigithakwo gatagati ga Thomas Berdych magithaka na muthaki witagwo Roberto Bautista Oga kule mwena wa Czech Republic. Rĩnĩ rĩra rita riake ria muthaki witagwo Bautista wa kuma bururi wa Spain kuhota muthaki uyu world number 1 wa kuma bururi wa Serbia witagwo Djokovic ukirikana maita meri amuhotete thini wa semis kana semi-finals rita ria mbere kwari Oktoba mwaka wa 2016 kule mwena wa Shanghai. Le relâchement et balle de 7. C'est chose faite en 39 minutes. Il y a un challenge demandé par Bautista, donc on va vérifier. Fernando Llorente muthaki wa kirafu gia Tottenham Hotspur muthenya ria afungire hat-trick iria gateithirie kirafu gĩake gia Tottenham Hotspur kufunga bao mugwanja kirafu gia kuma league kithaka thini wa League 2 gitagwo Mea Lovers na uguo kwigwatira kanya guko magithaka thini wa FA for the round. Rĩrĩ rĩra rita riake ria muthaki witagwo Fernando Llorente guko akingĩrio thini wa first squad ya Mauricio Pochettino kimera gĩkĩ. Ĩno nĩyo ĩrarĩ the biggest away win ya kirafu ya Tottenham Hotspur thini wa club history. Serge Aurier arafungia bao igĩrĩ dakika 40 dakika 55 nake Fernando Llorente arafunga dakika 48 72 Song Heung-min arafunga dakika 57 nake Harry Kane akatia chumvi kwenye kidoda dakika 82.
Hindi ria gikirabu giki gia Tottenham Hotspur kiandikithitie uhotani munene uyu ta mathakite na kirabu gitagwo Wigan Athletic yari FA mwaka wa 2009 ria mamahotire bao 9-1. Riu Tottenham Hotspur moko makihariria guthaka thiini wa ngucanio cia Carabao Cup semi-finals first leg ria mako magithaka na kirabu gia Chelsea the Blues muthenya wa Tuesday. Umuthi Manchester United mathaki na kirabu kia Reading thiini wa ngucanio o FA Cup. Nakio kirabu gia Chelsea mathaka na Nottingham Forest. Muthenya wa rucio Fulham mako magithaka na Oldham Athletics na Manchester City mathake na Rotherham United. Muthenya wa rucio thiini wa ngucanio cia Spanish La Liga, Eibar mako magithaka na Villarreal, Sevilla mathake na Atletico Madrid, Real Madrid mathake na Real Sociedad no Getafe, watifuane na Barcelona. Thiini wa transfer windows ni ati Nathaniel Craig wa kuma kirabu kia Liverpool athamire kirabu kia Bournemouth na on loan, nake Jason Ponchian agathama kirabu kuma kirabu kia Crystal Palace agathe kirabu gitagwo Huddersfield, nake muthaki witagwo Dominic Solanke kana Solanke aguma kirabu kia Liverpool againgira kirabu kia Bournemouth. Тренеру приходилось переживать переигровку, ну и как здорово. Пятый мяч Тоттенхэма, разрезающая передача. В 67-й минуте были забиты еще 3 мяча, и вот на 71-й еще один, бог ты мой, Льоренте повторяет свой подвиг прошлогоднего розыгрыша кубка, когда хозяева, к сожалению, ни сил, ни эмоций у них не осталось, но еще и Харри Кейн забивает для полного комплекта за Тоттенхэм 7-0. Na huni oda kujira mweka wako wa kisporti huwaini wa umuthi nde gutengeria ni ngurani kama kawaken maina almarufu the boxer gugutigana miario ya Rion muthaki witagwo Notkia kiuga hard work beats talent when talent doesn't work hard. Akili ni nywele. Na riboti icio ciĩgiĩ mathako mwĩroreri nĩcio igũtũtirihĩra mohoro maitũ ma thaa ĩmwe tucemanie ciehanda thaa ithatũ gĩa na mahinda mega. Njĩtagwo Wanjiru wa Mora na niĩ njĩtagwo Wambui wa GAKIBE, nake mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko ĩkaine ta Susan Kibe.